Ekitabo ky'ekyeshongoro eshura ya kashatu okusherura Kristo n'okumubona. Kunaabire ndi aha kitanda kyangye nyekiro nasherura omutima gwangye gukunda namusherura konka tinamureeba nikwo kugira nti kanyimukye ngyenda omu rurembo omu nguuto n'omu nteeraniro z'emihanda nsherura omutima gwangye gukunda namusherura konka tinamureeba. Abarinzi abarikugyenda omu rurembo bandeeba nababuuza nti mwareeba omutima gwangye gukunda? Kunaabire nabarugaho nti nareeba ogu omutima gwangye gukunda namukwata nayanga kumurekura okuhisya obu namwikiza omu nju ya maawe omu kishengye ky'owanziire kishwera. Imwe baishiki ba Yerusalemu mwe nimbarahiza esirabo n'ebiguma y'empara mutasiimura nkunzi yangye n'obu kwakuba okumwimusya atakeyendiire kishwera. Oriya noowe orikuruga omw'ihamba orikushusha enyomyo y'omwika oyotiire sumuruna n'obubaane n'emigazi yoona ey'abashuubuzi. Reeba n'engozi ya Serumaani eyehinguririziibwe abashaija b'amaani 60 ab'omu mamazi ga Isirayeli. Boona bahagatiire za rurara n'amahano omu kurwana. Buri muntu aine rurara aha kibero kye ahabw'okutiina akabi nyekiro. Omugabe Serumaani akeekorera engozi y'ekitiinisa omu miti ya Lebanoni. Yakora emyomyo zaayo omu feeza eky'okwegamira kyayo kyabe ky'ezaabu. Ahari kushutamwa yahakoresa omwenda gwa bujwa n'omunda yayo hakorerwa abaishiki ba Yerusalemu na rukundo. Imwe baishiki ba Sayuni mwe nimushohore mureebe omugabe Serumaani aine ekirungo ekiyajwekirwe nyina aha izooba eryashweriireho niryo izooba ery'omutima gwe gwananukiireho.